Pozdrav ljudi, danas idem na jednu skrivenu turističku atrakciju u Berlinu. Radi se o automehaničarskoj radnji za popravke oldtimera i ovih skupocijeni auta. Tu su auta izložena, pa ćemo probati da uđemo da vidimo, da snimimo kako auto, da pogledate zajedno sa mnom šta ima tu. For more interesting videos, like, share and subscribe to the channel. Für weitere interessante Videos liken, teilen und abonnieren Sie den Kanal. Za još interesantnih videa lajkujte, dijelite i pretplatite se na kanal. Evo ima i Bugatti ako koga interesira. Alfa Romeo 27.900. Evo mečki pravi. Lamborghini. Jao. Da ne bude samo da su motor, auta. Evo ima i motora.
jedna kulturna radnja, rećemo za bogataše. Evo pošli, 99.900. Vedjamo žuto. Evo večki. Evo, vi su već sa cijena.
Naka Hansa, 59. godište. Daimler. Znači čitav dan se može biti, ima se šta razgledati. Ima i gornji sprat, otićemo kasnije na gornji sprat. Ferrari i Lamborghini. I Mercedes. Evo je Escort Turbo. Dijana. Peugeot 205. Ovo je neki Amerikanac, ono što smo ga izbrali s njima. Evo, 190 nije. Da vidimo ovog Amerikanca izbliži. Stvarno moćan. Evo ga prodan za 65.500 eura. $162.500 eura će vas koštati ovaj Mercedes, ovo zadovoljstvo od auta. Majko. Evo da imamo nešto bliže nama Balkancima. $126. 15.900. Jao, mečka, uvijek bila mečka. Gledaj, evo.
Ima tamo Mercedes 200, ali ne mogu da priđem fino da ga snimim. Pokušat ću da prođem. Evo ga, V123. 19.800 u tvorničkom stanju. Pa eto, koga interesira, nek se tu spasi. Evo, mečka 157.500. Ali Sans Nova. Ko James Bond je. Nemam šta da dodam ovdje. Još jedna mečka kabriolet. Mercedes 220. 157.500 eura. Gled, ovo, Rolls Royce. Aber er hat noch nicht verkauft. Evo BMW 3200. Ko hoće ovo zadovoljstvo od BMW-a, 115.000. Naki Porsche. Jao, šta je ovo ovoliko? Jaguar. Nein. Я не скажу. 6.900 bembara. Moramo ići i zasnimiti. Korvete.
A ovo onaj BMW. Čovjek prdne u njega. Harley s prikulcu. Nije valjda i ovo Harley. Biće da je. Trokolca. Koji je uvođao? Morris Mini. Bember. Jaguar. Testarossa, Ferrari. Porsche 912. Evo Defender 69.800. Idemo malo nasprat. Ovdje je danas neki banket bio za guzanje, pa je malo drugčija raspored posjeti. Formule. BMW. Cabriolet.
Lunch. Gledaj ovo. Evo opet onoga malo BMW. Je ovo neka lanča, ne? Ovamo ne možemo da prođemo, ovamo ima sad neka prezentacija. Ali ima još nešto auta, uspjeli smo i od zada snimiti. Spije da neki drugi put.
Lunch.